Yo, what up, ABC Brothers, šalim se malo, vi ste Zoran Brothers, znači, mi igramo Hunger Games, evo nas u još jednoj epizodi, danas, evo, ja snimam već 500 epizoda, jedna nije dobra, uvijek se nađe neki haker ili nešto, ironski mač, pa me uvijek, nema već, samo ovu epizodu, kakva god da bude, ide na YouTube, boli me briga, znači, mi smo već glasali za mapu Hunger Games ili ti ga Survival Games 4, ja volim to mapu zvati SG4, Survival Games 4. I da vidimo koja mapa će da bude u pitanju, to je mapa, dobro ne treba mi to, to je mapa Survival Games 4, već se nekad ja glasam za tu mapu, ta mapa mora i da bude, zato što sam ti ja frajer. Šta je Timo Prtes? Timo Tritrb. Trirb. Idemo sine da pobjedimo ovo ili da izgubimo, kako ko voli. Ja više volim da izgubim, ne znam zašto. U ovom čestu uvijek možete naći oružja. A ja našao i 2 goldenke i ironski mač i leather majicu, to je chestplate i stone mač i 15 strijeli. Ovdje isto ironski mač i ironske bucice. Ajde, gdje ste ba ljudi? Evo me ko prati, ne prati me. Ma ima ljudi na centru, ima. Hajde dođi vam, hajde dođi. Što ne bi došao čiki? Što mi ne bi došao? Ljudi, idemo da pošteremo goldenku. I da se oporavimo. Ove nepotrebne stvari. To dižemo gore. Ove potrebne stvari ostavljamo dole. Jel ima koga je za mene? Jebojte kako laguje ovaj. Vidi lika gdje se sakrio. Moj jebem ti mater. Lik mene rukom probao. Ljudi super, još jednu goldenku smo dobili. Nemamo ljudi šta za kreft. Jo, još jedan. Zapravo imam ja iron mač. Ja sam botara, znači njubara. Ne? Ljudi, ja umalo pomisli da sam ja izgubio ironski mač, ali dobro, pa nisam. Pa gdje ću ja izgubiti ironski? I da, ljudi... Tu sam čuo da mi neko prilazi, nekog lika, nekog glasanja. Šta je? Neću ljudi, kod mene moj prijatelj Telo i hoće da spomenem PES. Ja neću da spomenem PES. Znači, evo, sad sam ga spomenuo, rekao sam da ga neću spominjati. A ja lijepo rekao da ga neću spomenuti, ja ga spomenuo, eto vidite. Da ljudi, pogledajte i na njegov kanal, snimali smo PES-a 2013. I na mom kanalu smo snimali PES-a 2012. Nekad on pobjedi, nekad ja pobjedim. Zašto ja ovako brzo pričam? Ne znam, zato što ja tako volim da brzo pričam. Ja tako volim da brzo pričam jer ja sam ti frajer, ako nije znao da si ja frajer, već sad zna. Sine, daj mi onog česta tamo. Sine, ovdje su se klali, men to ne treba. Daj mi česa. Nema u čestu ništa, ok, ove nepotrebne stvari ćemo ostaviti tu, ovaj ironski mač i stone mač ćemo ostaviti. Da ne bi poslije bio neko da nađe i da bude jači, evo. Jel tako je. Jel ima likova? Nema. Džezba likovi ne znam. Moramo pažljivo gledat. Ako ima... Znači ljudi, ja vam ne igram sa Optifineom i tim nekim stranima. Mislim, to nisu strane, to su kao ti neki modovi, kao da možeš zoomirati, da vidiš gdje igraš. Ja ti
ja se baš s tim ne bavim. Znaš zašto? Ja ti hoću igrat normalno, ko svaki normalni igrač, to je neko igra samo s Optifineom, naprimjer Nugato igra, Eden Kreše, znači Đole ne igra, Đole Full TV ne igra, Serbian Games Bill ne igra, ko još ne igra, nema pojma, Mili Boy igra, sine. Naravno, od mog prijatelja kanal će biti u opisu. Eno ga lik meni pokuša da se sakrije. Ma mrš tamo, jebem ti mater. Mrš tamo. Kako me ubio, jebem ti mater. To je čiter, ljudi, to je čiter. Nije čiter, nego je meni jebeno zalagovalo, je. Znači, ljudi, idemo još jednu partiju, snimamo 5 minuta, ajmo do 20 ako se može. I baš, jebem ti. Sad, ljudi, ću ovako malo da ne vidite vi moju šifru. A da hoćeš se prijaviti, bogati. Eta, okej, ne moram se ni logirati. Zato što sam već bio na tom serveru, pa idemo, nije tu Survival Games, znači. Ma idemo mi odmah ovako i Survival Games 1. Znači, mene možete pronaći na Survival Games 1. Ako neko igra, da serveru slobodno me pronađite. Ako ste moji fanovi. Ljudi, glasat ćemo za mapu Survival Games 4. Survival Games 4. Hej, opet smo glasali za tu mapu. Hoće biti opet ta mapa. Jel hoće? Kad ja kažem da hoće, mora biti da hoće. Znači, sire Bože. Ima 3 glasa za sad, jel ima neka mapa više od nje glasića? Nema, pa mapa Survival Games 4 je posebna. Evo sad 6 glasova ima. Pa kad ja glasam prvi mora da bude ta mapa. Jeste čuli? Mora da bude ta mapa. Znači neki dan... Šta ovaj neki napisao? Ti močak Turkum vide Čekićem. Znači nekog Turca treba spucat Čekićem u glavu da bude njemu Turak. Eto. Znači, tu je sire Bože, baba i bako, glasića, 100%. Pa ljudi, mape su Survival 4. Pa je li to humano? Prošli put i prošlu epizodu je bila mapa Survival 4. Pa ovo nije normalno i ja se opet na istom mjestu spavnam. Pa je moguće? Idem Serbijan i ja sam Srbin. Neki uvijek napisao. Idemo mi ljudi na centar. Jebote, uvijek mi sve pokupi, bolan. Pa šta ja radim, sine? Jebem ti uvijek ostiče. Tu uvijek ima mača, jel ti ga ne čaka. Znači, uvijek koji će me satratov. Znači, bježimo. Likovi imaju mač, onaj lik ima mač. Sad ću i ja možda dobiti mač. U ovom tu učestvujem. Dobre, niko me ne prati. Daj mi čas. Tako je, sine, mač mi treba. Da ja ovo premjestim gore, da ovo se ovako posaže, ovako. Idemo mi po 6 ljudi ovdje na kartu. Samo ljudi. Hopsasa. Majica. Ovdje imamo majicu da obučemo. Ovdje ovo uk, ovdje može. Savršeno. Ovdje ostajemo u velače. Skočimo. Oduzme nam se srceta. I nastavimo dalje. Znači, sine Bože, od moje kože. Nemam ti ja mača, sine. Sine, nemam ti ja mača. Što? Meni je zalagovalo. Pa sunce ti ga poljubim. Dođi vam, pa dok se ja skontam na maču.
Dođi vamo ti, uvijek mene rukom pokušao. Pa dođi, ne možeš ti mene rukom ubijat koliko je jak moj mat. Znači, uvijek je imao čizmice i sad smo full ljudi. Sad smo kod ovaj full TV. Da pojedemo su pičku. Tu smo Ukić. Hukte. Jel ima koga na centru? Na centru ljudi uvijek ima neko. Ali čudno baš, ovdje nema niko. Ok, ljudi, imamo šćap. Možemo kraftati iron sword. Ne. Znači, to je to. Znači, ljudi, dobili smo iron sword. Ovdje onaj lik već sve pokupio. Činilo mi se kao da sam sad tu vidio nekog lika, ali nisam i bolje mi je. Jel da sam vidio lika. Lik bi se ubio sam sa svojim mačem, jer ja kad ga napadnem, lik ima da crkne, jel ste čuli ba. Znači, bit će minigamesa. Možda Hunger Gamesa bude na Mineplex-u, znači. To lava ili ja čujem nekog lika. Kakvi sam ja bot? Dobro, idemo! Opet! Ja sam botara. Evo ti ga njubara. E sad možemo mi preskočiti ovdje. Jao, dobre. Ajde, brate, kad će deathmatch? Snima već 13 minuta. Eno ga lik. Kako ja tako dobro uoči. O, doko je sam lika odbacio. Haj dođi, Aktinob. Tako je, sine. Kako ga profesionalno samo ubijem. Ne. Kako ga samo profesionalno ubijem. Ti sine, mi smo full chain. Tamo je onaj česta, ja ne znam kako da se dođe do njega. Jao, da mi je sad tu jedna goldenka, sad bi je maznio. Samo malo. Bo što je ovo? Nema ves. Tu ima česta. Ima hljeba. Samo. Da mi openamo ovaj čest, da se ostavimo tu, bre. Sve se malo ljudi, ja vam ne govorim, bre. Nisam ja Srbin, bre. Joj, opa, Miki. Uvijek ima diamond sword. Koliko sam uvijeka, ti bošac. Jao. Uvijek je full iron diamond sword. A ja imam muda da ga napadnem. Ne.
Hajde, dođi vamo. Hajde, pi mačom. Ja ljudi dam više strijela. To! Ho! GG ljudi, ubili smo lika koji je imao Diamond Sword. Idemo si odmah craftat jednu goldenku. Idemo ljudi da si zamijenimo ove armore. Ljudi, ova epizoda mora izaći na YouTube. Ova epizoda mora, ljudi, ne znam zašto, ali tresu mi se ruke. Samo malo, mogućnosti glazbe su, tako je, neće biti pjesmica. Iako jesam sretan, ne trebaju mi te pjesmice, da budem još sretniji. Opa ljudi, možemo si kraftati Iron Chestplate. Ljudi, full iron smo. Dobro, fali nam još samo boots, ali ja to zovem full iron. Tako da ne može nam niko... Full iron diamond sword, to je to. Ljudi, ovo je diamond sword na mojoj teksturi. Ti mislim da će epizoda biti predugačka, ali nema veze. Probat ću nekako da je stavim na YouTube. Nema veze. Ispričat ću sve aplikacije, ako ih ja nemam baš puno. Imam jednu aplikaciju koja ne zauzima, možda zauzima, nemam pojma koliko. Neću da jedem goldenku, ko da mi nešto govori da ne pojedem tu goldenku i ne znam. Samo malo. Da im napišem do znanja da me se trebaju paziti. Full iron diamond sword. Jao ljudi. I sad kad snimim ovu epizodu idem kod prijatelja, treba igrat PES. One is dead match, samo malo, možemo DM, ne možemo. Bojme se. Evo Teo upravo uzima joystike. Ja napisao liku bojme se, on napisao ok. XD. Full iron diamond sword. Ovo mi ne treba, na. Lako si Hrvatska, beži tamo mali. Snimam. Ajmo rek. Znači, I'm recording. Znači imam stek strijela i još 5 strijela. Znači, ekstra je ova partija. Napisao sam liku, ne znam, dođi na spam. Hoćemo se timovat u DM. Ljudi, ne znam da li da se timujem s ovim likom. Lik se čini cool, ali neću, zeznit ću ga. Napisao lik može.
Ok, idem odmah smazati jednu goldenkicu. Da ga napadnem. Samo da vidim gdje je lik. Ne znam di da ga čekam. Znam di ću ga čekat. I ovdje ću ga čekat. Evo vidite, sagnut sam. I kad mi sad dođe... Znači ljudi, bit će i F5 challenge i one chest challenge. Znači ova epizoda je preko 20 minuta. 21 minutu, ali ne vjerujem da će mi se ovo volat na YouTube. Napisao jesi, da. Pisao what the fuck, ne vidim. Eno lika, vidimo nik. Iza. Znači svi ovi koji su na centru. U Iron Diamond Sword. Idemo ga riješiti. Ja, ljudi, uvijek nije imao boots. Je imao Irona. Evo, daću liku da budemo fair. Ok, ja ću si uzeti FNS. Daću mu malo. Samo da ga pitam. Imaš ću Iron. Imaš 2 Irona. Ok, lik je imao još jedan Diamond Sword, ali ja liku neću to dati. Ja to liku neću dati. Tako. Znači, 2 lika nas gledaju. Samo malo da smažem goldenku. Lik mi se čini 3, 2, 1, start. Samo malo ne vidim gdje je lik. Gdje je? A lik se tamo popeo. Ma ljudi, znaš šta? Lik mi je dosadio, idem ga ja napast. Hitao sam ga. I ovaj put sam ga hitao. Idem smažati drugu goldenku, jer lik me neprestano gađa i ja ću se ovdje izvući.
Napisao ih check. Aj. Ima ovih. Oće ovih zlatnih jabuka. Gdje ovih? Ajmo se mačevima više pobiti. Ne! A, da! Uvijek me pobjedio. Good game, good fight. Ok, ljudi. Ajde, idem. Uz YouTube. I ok, ljudi, to je to za ovu epizodu. Znači, bio sam drugi i čao.